so ana me de me wo ho enti me wo adwoada ebna da me wan se me nua be ma na me ne koye no wo de kai ba ana me so we de wo ba ide me kwasere so nti ye obesi me ho wo ba no wo ba ya na ba na esu na me se akoma de na de na wunsu me kai ya me de wan fi me no abetwe me ma me ye sto nti obetwe me ma ne fi me se wo mala na ma me koye omu jina wo wi be me da fam na me se ana da di asem na esi amunti menka me ma me se asem aye be kan nya abotre na me se nya abotre sesei di asem na aba monka asem o me de be bo me ane se be ma no yese kokoda efu atwitwa no konta se kwan so akun kokoda efu ena me se kokoda ekuro yeso ti kokoda efu nyina ma ko si da bi yese ko champ na enti won plan na ko twen ye be ma na yankwati ho nipa bi tu kokoda yakumiku enkasa kokoda efo na yekuro kase nipa bebre tu enti yeso ko champ na wo oba na wona ne tie no wo ye obi kun be ma na ka kire be ma ne se hwe na we nsi ho no wo de abaya na koto adwumen abọ ne ho ka enti wono no wo wale no o ma teacher ni ne me wale no mikunu so anti ase okowo fiada okoye kowo fufuo di enti memle nda na wa lobi ni pa wode omu ba no konta ase kwan ni ma ni bekun no na je sama akosu ya twitwa no na nsa chesiye na taade se na wo wuro wo hye na Akoma FM na emodi wunya foni ni bi we ma akosu mi nya bi hwe no menti mi anhwe ni funu kura menti mi anhwe esanse na ni se mi ma ne se na ni se ekuru so mu dia ba na bonu ni nsa sei satan na mu twitwa no ni nsa wode se kan ni jinti ni nsa sei emu ti mi ma ko ye twitwa no enti omuka se wo ye sodo enti omu fa na nche fridge monche ana omude no e hye memenda me sa week na ne memenda na wo twe no mu yi no mu si no eyi ni yakọ yakoda ye hu adi se woni mawo ebusuafo mposi omunim se wawo ba esan se me wo ye masin wensi hoda amehwe me ba no wensi wo amehwe akora no se wote se wensi wa mehwe akora no da enti woni akora no mpo enye ye na ba ye na no woni akora no ye de no koye ye de akosie ye de siedie ye na dwoada ye ne dwoada no ana abusuafo bu akonta wo se omuka che me se hwe na manfa akora no ensi wa meden danka na teacher ewu ye no ma ni obi ensi na Akoma FM nti hwe na manfa akora na ensi wa meden danka no sai ni se bia akora no kakra bia na mde na duro wo se bia momwami wodi na duro busuafo na wo se momwami nti busuapanyin se hwe na manfa na ensi wa meden danka na msi yu mate obakeka wo sam ni ye ya Akoma FM na eye midweek and ye wukiada ye da nyame ase won pempenso awie nso ode aba bedru no January bosom ne da etoso edumotwe enene kakra enche na ye di January bosom na kogu eba ne se ya unu se sa bosom we ne ye hia ne biem ewo the year 2023 e be se hia January foforo biem a na eye the year 2024 procrastination a thief of time eninti enei se wote ho a emoto ho mihunu yanka me yan mario Akoma FM ebia na wo senka wo ye bibi nra na aboto ho wentimi anya nra na ade to ade achi ameye na so obi ni mu so betumi ayo emoto no nti wo bibi ga no aye ntentem ze adwensakyira so na wo so sakyira no asakyira ntem why mesro emre ni ho ma ye kura and bia bidua captain smart no pe workers was nyankopo na wo ma wana Jesus na kenyame abasisi ya na me say ai ye ma me no mu kan nyame se waka so obebai se wote eyi su a Akoma FM goso ye ne nam kwanso nam o de truck kura na e ban kenyame wa ba bedru se de etie bia no obeba se wonam truck so wote achichidi achi se wote mu achi se de etie bia obeba eye no akire wo hunu ti wodi ane so obesa kira wa adwena to ho wa manso a wo bewu ai ewuo no so ya tamuo
ai se nyame ama metuwa ubewu na anya bia no winim da ubewu oposi ne ne yiri ye na na ujasi wo mu no mo mai na medwendwen wanam se enti janhye abusua bia mo wo ma nka bia na Akoma FM ya wate yesi jantu abusua bi mu o no mo nim se jana bekum wonom ti nyame ama ametuwa toto bento na ametuwa owuo wo ho medin Maa Akos program no eye Akoma mu nsem ewo Akoma 87.9 FM ubehwe bi ewo Onua TV edemu live na eni so da ho class Onua Penny TV 3 no baby abeko bi atokro manchwa eni ntwono mu ubenya Onua TV ahwe Rabi 1 TV ai Rabi 1 omoye ba akopɛ eno so edemu wo ho a ubenya bi ahwe ena Osekromu TV so edemu live ningina ewo multi TV Akoma FM Akoma FM na so aba betie bi tie futusem tie afutusem sabi son sabi nyado tie nyansasem na efa bobra na entumi emwa ewo Akoma mu nsem so hyene so emame se piwak natural ena grofa mojadra wi wonom ena asoyasre Big Love Radio Spain at the Information Center Kochia Fetia Otabo Radio Modern Ghana USA OPD Radio GH UK Free FM 97.5 Techiman Asopa Online Radio Asafo Pokus Kapalis Irene Boat at 32 Kochi any Brofedu and Oton Towns and security doors Akoma FM no ejigum se gungum wabi ebiemu ewo hopa na atomic digital sunlight ewo trade for junction na brebro information center ono so wakumewu bodomase onu ebiemu ewo ho ti bia osu ebiemu no ebiei na wama yehunu said yebeya yebebo wabaso esanse you are spreading a good information ede ama afofro so na womo so etumi enye bietie hu said yekoso wiase no hunu kwan obefa so abo bra anaso obetutu wonanamo ede afa yenko na meni mewura baby enkodi nkomo bra Akoma FM aye ready die na chese songon ye fitiase anu no oba emo ahawia mechiao Chami Joso Dabi ahadie ansana wabaha motwa kwan dodo sen makoda ba ben sen 2 times enti se wunya soro ha enya bewura na je se a big opportunity so won krofo atiase ho nyomo nyina eba ha so wunya akwanya na betra ha me ehunu se wani abre otiase asem na wode ba ye ne ye ni bresem tu be kasakasi ubebubom ami Akoma FM etu din Echo mi din di Belenda nsakokote mi fi kaso ne bae Ufika so ne bae okay ewia Belenda obaya wasem ne say Echo me name Miss Wabi na ekwatina ye Echo treatment or dem fam na mpese mi di tumunim okay Kasa. Okay. Na yenye changes kakra bi emra sisia obapa Belenda Akoma FM simabe numbi na yensan emra uko efie bako ano wodi asem bi bedan ye afe na salas abedru nti asam na wode bae no obeka kakra bi abie ni so akere yen se de be yatie fo beti ase ne yento sampama no ne yenko yetie me pa cho de me de bae na se salas ne ma wo Akoma FM so mfa mi ntu adwuma wo so mfa mi ntu nti me so de am de bae so han dan ma me no mfa mi wo ma miska mfa nya adwuma no won hye ne ba enti die enti na so wonfa wontum ebia enene de edi nkania wo bi tie wo so ahuno aha woni pa kro no entie ti wanti ase nti maye nkyeremu no kakra bi se sabra wushi asalas na wo school ana na wotifie na wusua adwuma maye nkyeremu kakra me sha na me wo school mu nti me wo ye no ye so obesan de ma ko school mu by me father ka da bi o ma mo nti akla na ma mensan yede ensan konti enu Akoma FM mesu ejuma na so obeto machine ne dia mam by so o mama kwa ejuma na de bia chop money ne dia onya na me si yo sa me tu o mi didi ntu de me kwa ejuma mu ho a me kwa me de me didi na usu yo ti last month mu ho no
last month mu honum na ototo nua na se for the bray wo de bai na me se akla ni sika na wo se wo de nua na bade on the girl no me de be ma picture send the girl no na girl na san abo sa akla na odam deep ne ye de ese ne ba wo se o se ne ba and am say ah na me friend am say last girl bi abo say no se number last number say am say 90 no se 90 dia shana mene girl na nkasa kama no tu mene girl na me say ah o ti am no se da bi wo kan asem na Akoma FM me na udi nkomo nyina na me say girl na efre na se girl na efre dia menya de mami ni nkomo nti me kate na girl nda so fre na me ye de me fa call no se me ye hwan na me go me din chere no se me te na me say no se akula no na me say me ba no se akula ne se ne ba echi o san so se ni sister ba na me kate no sa fre no se ah na de na ma ye de ma kate call no na me say ada na ma kate ne se mi ni mu unni me o busa ma se me yi wa no awi ade nti na eni kwa